mumwenda kulemberako nga tukali kujobanga ina katusooke tukolete nenda ntemere mbali mukapanga yendifa abana baliryanga. Extend special thanks to the central government, all corporate companies and open partners of Busoga for the substantial support channels towards the upcoming royal wedding ceremony. I am eternally grateful for your contributions. Thank you. This royal banquet is an opportunity to celebrate, reaffirm, and expand the close bond that Busoga has developed over the years through its receptive nature towards all her people, friends, and development partners. May this royal banquet be a benchmark for similar future engagements and collaborations that will be premised on the social, economic, and technological development of Busoga sub-region. Once again, I thank you all for attending this royal banquet and making it a success. God bless you exuberantly for your generosity. I wish you all joy mercies as you return home. Busoga okuisanya na amani. Programu eri kujokwirako olwaleero tukakuba ne banquet ey'okusoloza scented royal wedding eyayise bantu nine bantu era nga tukwebaza ina abona boona abasobola okuvaayo ne baleeta ssente ne batta mu mbaga eno ey'ekirangira enkyo tulikuba n'omukolo e Mayuge nga omukolo guno n'okusiibula ine bantu nga ife Abasoga tulina okumusibula mu butongole tukeesikasiki so tulina kubaawo tola n'ebiguuda bingi tulina kubaawo n'abantu baide bafuna olwendo lw'amaadi tubeewo n'abantu okusanuka tubeewo n'abantu okusaba tuli kwetaaga abantu bano babe nga bamuwa emikisa ng'amadiini gonna gonna gasabira ine bantu okuva mu maka aga baba we ne maama we okuba nti tumusuubiza nti yali kujja tulaba ebirungi byereere. So abantu abeeteebwa ku mukolo guno of ni bana abantu bafeera ababulido ife beene na beene nga bwoli kubona bwe tuvuba okuva gano era tutyo bwe tweteebwa abantu baide basabe besaka amadiini abakatoliki abaprotestanti abasiraamu abalokole baliwo bona bona twaita n'ab'ebitiibwa abembazi ba palamenti baida kubaayo local leaders aba district baida kubaayo n'okuva mu bitundu ebindi ab'emikwano abalungi baida kubaayo so abana abantu tulina okusuubira okuba ku mukolo ogw'olwairo then nabo tunaamala tulina kusigala nga tuba n'emikolo egindi bw'owulirayo tokkanga n'okuba tubana twamala twalirowooza nti biweire bbe tulina kujja nga tubangayo n'emikolo gino egy'enjawulo paka kwona ku omwezi nga 18 olunaku lwene tunaamalira era lw'okubona nti data waife bamugemeisa ine bantu mu butongole mu church ngalo era ku mande omukulu Uganda adandi nona andi jawo kungema oba tusabe ya aida kundagana endo za kukuza ebanga lyo badeo olimbira natoyiga lulimi azele kulamu waka wa kote mkaza afubye na ima msajja abera mbira la all the time. Okay, ladies and gentlemen, we're receiving contributions. You can call me, I can come from where you are. Mutebe, George Mutebe, Ajiri, Chipadwe, Ajiri, Chipadwe aliwana. Chipu alumwike bana wajja. Kale. Chipu aliwa. Chipu natasobola alumuka nomusada Busoga ino. Busoga ino. Yo moba. Oli madi made yi. Senga ibo bana baso.